Kua hoki mai te toki o te mau toki a Jason Wynyard I te whenua o Norway ko tana taitara a ao tua iwa kei tōna taha. Hei tā Hania Douglas kei te pakari tonu tōna tinana me tōna hinengaro. Nō reira, hara atu anō ngā taitara a ao hei kapo ake mana, hei ngā tau e tū mai nei. He toa, he tupua, kua hoki mai ki te kāinga me ngā hua o te pakanga. For Poland, we have Christian Kasmarek. He is solid, but not quite in the realm of Jason Wynyard. It's the closest thing we've got to the Olympics in our sport, so yeah, really chuffed to be able to win it. Cutting through that big block so quickly, Jason Wynyard for New Zealand. I toa ia Jason Wynyard me tana kapa te wāhanga tānga I te whakataetai porowahie o te ao I tū ki Norway. I toa hoki I aia te tūranga whakaihuaka. Engari e harai te mea he tupu puhinga ia I roto I enei mahi. It's like my 9th World Championship in the Still Timber Sports World Championships. But it takes me up to a tally of 249 individual world championships. So. Hei tā tēnei tua hangata e whakapono ana ia kei roto ngā mahi porowahie I te toto. Just a passion for me. I guess some people are passionate about boxing or rugby, and mine's always been wood chopping, strangely enough. And I think it's in the blood with me. My grandfather used to chop in the logging industry and competition, and my father was the same way. Ka mutu ahakoa kua toru te kautau ia e porowahie ana, hei tāna e kore mutu tana hiahia ki enei mahi. And the motivation and the desire to be the best in the world has only got stronger with the years passing, so definitely going for next year's 10th World Championship, and I feel pretty good. I feel like I could go another 10 years right now. Hei tā Wynyard, ka whakairihia enei tohutoa ki tana karate, ka whanga ki ngā metara o tana toanga tuangahuru e mana ko tiana a te rātau. Hania Douglas, Te Karere.